The fast track has worked, but I take on board that there are some areas that it can be further improved. Perhaps it should have been known as the one-stop shop. He rama kākāriki, e kōpiri whakamua ai, te rāngai maina me te keri I ngā rawa me ngā rawimi o te motu. Ko te arawa te tahiwi e mōhe ana me pēhea rani te whakamahi I ngā huatau o te whenua. Aha ko te waiariki, aha ko ngā whanariki, aha ko te mahi ngāwha, huri ai hei mahi hiko. Nā reira ko taku ino I tēnei ki te rangatahi, kauara wātu e waihoi ngā whakaro kia whaiti anake. Kei mua te minita takerauemi a Shane Jones I te aroaro o te huihuinga maina ki Rotorua I te rānei. According to the Green Party, coal is not a mineral. I stood up in Parliament and said I enjoyed putting coal on that list. They yelled and screamed, and then I said, and on the seventh day the Lord rested. E mōhio nōku ko te nuinga o ngā kaumātua me ngā upoko ngā iwi e rangi rua ana ngā whakaro mo ngā kaupapa maina. Engari mākamēti ki a tātou. Pūruru ana ta tatau a tātou tamariki kei rā wāhi e haukerikeri ana I te waro me te kaura ki poe hakena. Kua whakanuia e te minita a Shane Jones, te āhuatanga ōhanga e aki ana I tēnei kaupapa. E tohu ana ki te heke tonu o ngā whānau e rapu huarahi ana ki tā wāhi. Two very controversial portfolios. Fisheries, which is actually even more of a headache than you people, and yourselves. But I feel that because we passed the fast track, and it does haunt me that you've spent so much money, those of you going through the fast track, but you have said to me, because of the scale of your projects, in some cases that's the name of the game, but I do think we need to trim them back. E hi anō atu te paiheneti o a mātou whānau I papaoro atu ki poe, ki a haungano ki poe hakena ki mea ki ākarana. Nā no te ngā tau whātakau pēr ki muri tata nei ka garo ki rāwahi. I tino mārama tana whakatūpato. Ki te kore aro nui ki te ahumahi o te kāinga ki te hanga mahi, mā ngā rāwa hoke tērā kōwhao e whakaki. Ki te kore a pōpōpua mui a tātou I ngā manene, e kore a kai kia pēra. A megaphone like Matua Jones can't do it alone. Now, I look forward to being your champion towards the end of the year again, but whoever it is, hold those people to a bloody high level of responsibility. Whioi, kei te haere tonu te tau tohe I waenga I te whakawhanakitanga me te kaitiakitanga. Mai o hapārapa, mā Aukaha. Ko te reo, te take.